con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Éxodo. Presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik husloraphamti. Aske alwakipan munata radio estukirinaka. Kitinakateja aka programa radial. Suyandapta siempre sapa sábado vista cantatinaka. Humanakan hilatam hermano Lino, siempre ponima pasingtan Diosan arunakapa. Almanakamatak aski munata radio estukirinaka. Arum tanipsmao kamaja Señor Jesucristo sutiparo. Taque kitinakatej suyapta. Istañataki. Yosan arunakapa. Aka Bolivia orakensa. O camarake Perú, Brasil, Chile. O capa esparake Argentina. Hayuk sa tokinakan utkarakchahaya. Aymar Lajra para el Asiri Gilanak Cuyacanagaja, Tinakateja como residentes, Bolivia Oraqueto Panacaj por motivos de trabajo, y hasta Sarapje Uxa Achamarcanacaro, Jupanacas Istarakistúa, Ucamaja, Arum Tawaitan Mayampis, Tinakataj Estapta, Radio Tercer Éxodo, Dios bendispan Jumanacaro, Ucamaraki Tinakataj Estapta, Radio Reto Huancani, Radio Reto Huancani Lugarana, Isa, Huancani Lugaranja, Walja Hilatanakawa, Aymar Lajra para Asiri, Cuyacanaka, Hilanaka, Ischuk Istoj. Upanakaj Mancasipje, Almanacapataki, Yosan Arunacapa, Comaj Taki Upanakaroa, Arum Taraktanja. Unatajila, si te homaj esta. Acá programa radial, kun jasumas pasumaj awist arakisma, familia Marro, vecino Marro awist asma, hisa hakimasimaro awist asma, porque wakisiu siempre, yosan aropaja, yatiaña, masina casaro, hisa munathila munatkuyaka, ukamaj diosay bendispan, acá sábado villita cantatinja. Con jamateja acá jepa programa nakanja para el tasictanwa ucaste Señor Jesucristo jupatapa suma awatiri. Señor Jesucristo jupatapa checa awatiri. Ayukamao kelkatanakan khlit awaitanja. Jesucristo es el buen pastor. Esa, Dios bendice panukamaja, Dios anaruna kaplit asñatake, alajpas Dios auquetay, maitasi wayañani. Wakisi huparoj arum taña, oración toque, wakisi raki hupata maitasiñaja, porque hupan yanaptapampiu puedsna. Acá collanarunaka arsuña. Hupana yanaptapampiwa, acá kelkatanaksa, unhat araxna, lit awaraxna. Kamaste Diosat mait asipjañani. Señor Jesucristo, acá alwatan wayos pagaransma. Humaj todavía maiko timpis permitista. Acá radio ni katasiñaja. Radio Tercer Éxodo. Hayu katokewa. Acá kepa tiempo nakanja. Kollan arunakamaj arsutaski yatiataski. Con jamate jomaj Evangelio de Marcos ukanj sapchista. Sarapjam. Taque marcanakar yatianipjam. Acá glorioso Evangelio está jomaj.
Kitinakatej iaosani, ukato autisasini, kispiata abjaniwa, saraktawa. Kitinakateja, han iaoskani, jupanakasti, condenación katogarakini. Ayukao human kamachimaj, Señor Jesucristo, ukatawa, waktabjeto, aronakamaj, yatias caña. Más que kuna instrumento naktejo maj wakishkta, ayukanaktoque yatiaña, parlaña, kananchaña, humana, bendito aronakama. Gracias, Dios pagar snawa. Humaj wakista, ma radio pis kaya Huancaní, Perú, Calogarana, Radio Red Huancaní. Señor humaj bendistam, propietario, que kaya Logaranja, dueño. Humaj Dios kaya tichire, jubileo, profesor jubileo, upar bendistam. Ukamarak Dios ukamakina nakaparus bendistam. Takpach familia bendistam, Señor. Upaj permit atapata akama ora arona kamaj arstatanya pataki uka radio toque. Gracias, Señor, camarake Radio Tercer Éxodo, que tiene que tejer ernacapje, uka radionja, umaj bendistam, takpacha, trabajirinaka. Dios, humawach anachap bendicita hupanakaro. Ukamaste, katuya siraxma unayaja, humakinayat amtasirakita, yanaptarakita, nayaj simplemente ma instrumento que osktasi, humao lakaj usata, amuyox usata, humao Dios aro arsoayata aka instrumento toque. Ukamsa sa maitas makalwatana, Jesucristo Santo bendito sutimaro, ukamapan Señor. Amén. Amén. Dios ukamaj bendispan, acá alwatanja. Bueno, acá alwatanja montanwa, mayampis, yosanaruna kaplit asiño. Evangelio de Juan, con hamtej pasir programa nakan lit astan, walja textonaka, y acá alwatan este solamente ma pa texto clit oyaj, pa versículo. A ver, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11. Okaroj, Isktañaniva, versículos 14, Okaro. Okatste sarara kiñaniva, libro del profeta Ezequiel, Antiguo Testamento. Hao kapa toquetualit asiñania kalwatan, diosanaruna capa. Okamaja, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9, Okanja akamjas. Gloria al Señor. Kunja cosisqueas. Señor Jesucristo, Sabayiva, Nayatua, suma awatirij. Suma awatirij jamaste, Hacañaj huachorasta, oveja nakajlaico. Gloria a Dios. A ver, verso 14, Kauhat Isktañan, Okanxiva, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Gloria a Dios. Okauhan Hasarakiva, Nayatua, suma awaterij, y uintastua oveja nakajarro. Oveja nakajaste, uintasirakitua, sasausi, con jacosesiñas. Dios bendispa. Ichaja, libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Ukaujitata, litasibañani, Antiguo Testamentón, el Señor Jehová. Y aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Verso 13. Y yo las sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las
riberas y en todas las habitaciones del país. Verso 14. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buen majada y en pastos gruesos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida y tornaré la amontada y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. Versículo 17. Mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová, y aquí que yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Gloria al Señor. Versículos 20. Por tanto, así dice el Señor Jehová, y aquí yo juzgaré entre oveja gruesa y la oveja flaca. Gloria a Dios. Okaukamaulit asiwañani yosan arunakapa, munata radio ishukirinak. Humanaka okampe versículo naka lit abhat. Okamaja. Para el tasis que kiñani wakal watanja. Okatemat. Cualquier temat te pasir programa nakan para el astan. Yo soy el buen pastor. Dios axiwa. Nayatwa suma awatirij. Señor Jesucristo suma awatirij. Señor Jesucristo chica awatirij. Kun jamatej evangelio de Juan kan lit astan. Kun jamatej pasir programa nakan spalt anips. O kamarakiwa akamer ka testamenton ha profeta Ezequiel pan libro pan ha lit asiwaitan. O paksiwa nayawichak o intaskhah o bihanakah. Kun hamtej maawaterij. Kun apachateja ubihanakah kitantatake. Yakha ubihanacampe. Ukataipin, si kawaterij uintasik ubihanakapja, hayu kamau nayaja uintasja ubihanakaj. Oxibacan kelkataj, como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Esa, Señor Jesucristo, sumawater jamaj, chikawater jamaj, nayaw intasja obihanakaj asiwa, kun hakosiñas. Ukatsti nayarakiwa, taaqi markanakat apsoja ukat mayestaja obihanakajaroj. Ukatsti suma oraquero, suma chojña pastonacaro, suma halkir umanakatwa umtayrakij, kun hakosiñas. Oh Dios anaruna kapaj, sinti nos parcañas, sintimos japoniu. Versículos 14, Ukanajseba, en buenos pastos los apacentaré. ¿Ve? Suma chojña pastonaca, suma alimentkiri, chamanchkiri, pastonacat, nayaj, ovejan kajaroj, mancaya, siwa. Como restantes, versículo naklitat. Chekpachansa, Señor Jesucristo, suma awaterej. Animup kamakotikit. Awaterin nakahwaljas pao. Pastores sata sotinin nakahwaljas pao. Pero chekpacha suma awateriste, Señor Jesucristo kiu. Upaksiwa, nayaw usutaros kolhatjaja, nayaw chakataros taktapiseja. Kayup akitaros nayawa, chajillampi chajiltaja. Oh, kun hakosisiñas. Munata hila, munata kulyaka. Humnayaj diosan ubihanakapatan wa maisat.
Dios oveja nakapat o asisto. Anito makakawaterin amparapankañ munkasma. Akawatereja wali munaseñampe o kamaraki wali yak aseñampewa oveja nakapja awati. Hupaja iska oveja nakaros kayachipjaro qepjaro. Kayop akitanakaros hupaj chajellampeo qoljate ch'oqjate. Ukaki ukanakaros suma ch'oqña pasto nakaro hupaj manqayasi. Gloria a Dios. ¿Con significa kaya kanakaj? Dios parlas chistoa wawana kaparo. Parlas chistoa ajlita wawana kaparo. Ajlita wawana kapawa ovejampes astan Dios atakij. Acá tukuy tiempo nakanja walja Diosan oveja nakapawa wale ukarjtata wale tajero tukuta hay komisnachi ukarata almana kapanja. Es que pastora nakaj awateri nakaja haniu suma amanchire oveja nakaroj ch'oqña pastonak manqaykit kunas ch'oqña pastoj maisatja ukaj uintasi viu ma parábola arowa ch'oqña pastoj Diosan arupawa revelación aronaka sapa edadan sapa tiemponwa Diosaj oveja nakapatakej ma especial man q'awakichi ma especial pasto ma especial uma ukamat sapa edadana Diosan oveja nakapaja wali ch'amayst'ataña pataki wali liq'isito ukamarake wali muncaña esa Diosaja ukakasta oveja nakaro aptaseri hutjarakinichasa arrebatamiento rapto kanja ukakasta oveja nakaro aptaseri hutjani porque Diosaj manqa hani falta ikit oveja nakaparoj a veces hanche haqe awatiri nakao hani Diosan oveja nakaparoj suma manqanak manqaykit haqe awatiriwa a veces otjiwa pagat awaterinaka Bibliaxiu castellanonja pastores asalariados ¿ve? Upanakaro haniu ancha importkiti Diosan oveja nakapaj upanakaro solamente importewa kolque ¿ve? Ukao diferenciaj pero Diosasti aropanxiwa nayatwa suma awaterej gloria al Señor suma awaterjamaja upajsiwa nayaj uint'astwa oveja nakajar oveja nakajasti uint'asirakito sasawsi kun jakosisiña sukaj unata radio chukir alaj pacha Señor Jesucristo uint'asitatam humaj Diosan oveja pasto kaja uint'astamwa sete humaj Diosan oveja pastaja humaj awateri maroj uint'asiraktawa hanichu kamakej isa Diosaj ma oroj loraniwa más separación jalano caniu Diosaja porque a veces oveja naktaipin otjaraki chibunaka cabrito naka isa a ver Evangelio de Mateo capítulo 25 ukaujan kamsis Diosaj akam sasao qaylqatanakan qaylqat mire Mateo 25 versículos 31-32 humaut akpachuka versículo nak liit nayak parte importantikwa liit aniraki akarradion versículos 30 Mateo 25 akam sasao si castellanon
A ver, versículos 31, caujitat kanpacha, 31 kat. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las gentes. Él los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Gloria a Dios. Acá en Hasiba, Él los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Ve? Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Bueno, restantes versículos na kumana kalit abhat. Kun hanos parqueña su caja. Señor Jesucristo, suma awater jamaj. Maoroh tanta istatanya ni unera katapan. Aun hichurut pacha ukaj lorasis kahayun. Uka pachawa. Kun hamateh ma awatereh halanohki. Part hawaik. Ah hawaik. Oveja nakaja, maíz toquero. Chivo, cabrito nakasti, maíz toquero raki. El kataksiwa, oveja nakaja, kopejan kaniu, diosan kopeja pan, suma awatirin kopeja pan. Chivo nakast, cabrito nakaste, suma awatirin chekaja pan karakiniu. O kun halyakis kaya sukaj. Umao restantes versículos na klit ata Mateos 25 o kantek lit await ukat. Porque linya wala chaspao. Unata radio chukiri. Humak oveja tate. Hanuka humak cabrito chibutach. Ok Dios yatta. Pero akalwatan nayah palt asktua. Lit asktua, arsusktua. Diosan oveja nakapataki. Porque cabrito chivo nakaja. Ano yakap kanit seguramente. Uka cabrito nakwa chivo nakaja. Además ano nisitkit awatir. Upa nakaj uyupatanak isksukiw. Kokanakaros iskatakiw. Haber mankanakaros iskundakiw. Ano nisitkit awatir. Hitinakas nisisit awatir. Awater ka necesitan wa oveja nak. Is oveja nakaw necesitan awatir. Hayo katpi Señor Jesucristo. Hiwasa nakatakih. Suma awatiritainak. Chika awatiritainak. Kung hamatek ning karaklit anta. Suma awatir kamahupaha. Hakanyapa. Calvario cruzan, churasitain. Wilapa wartasitain, ubihan nakaplaiko. Oh, gloria a Dios, ukapi. Chikpacha, awatirins, awatiripaj. Ukapi nipi, suma awatirij. Humasti, yusan ovejapa. Chaj, kun hamati Ezequiel libron lit tan. Nayaw ubihan nakaj tum tapisirsiw. Nayaw ubihanakaj uintasej. Gloria a Dios. Kaukaros iskaps no karo nakat. Humak Diosan ubihapastaj. Awaterej uintasis kakipunitammo. De repente humak chivo nagtaipinchiat. Hanukaj yaka ubihanak tama nagtaipinchiatas. Pero sumawatereja uintas tamhay ukat. Orasa paro tiempo paro. Humaroj. Apsusin ipinitamwa. Humaroj lakirpayanitamwa. Ukatsti humaroja. Mankaya sitamwa sumach ojña pasto nakapat.
Humarok umtayatamba suma chuyo halkir umanagapat. Usutastas qult'awayatam. Kayup akkatastasa. Chajillampeu, chajiltatam, qolhatatam ukakayo. Isa. Chakatastasa hupaj haktatam. Haktatam hasta hekatan kama. Gloria a Dios. Isa. Walja obijanakao chakanukutan. Diosaja, como chica suma awatir jamaja, Señor Jesucristo ja, tapisi obijanakapa. Si unak taipit, upaj la kirpayan. Ukatsti upaj tamapar uyuparo. Upaj anakisinj. Ukaujansti, Diosaja chaj. Alimentaski, mankayaski, suma choknya pastunaka, suma chamanchkir, almar chamanchkir, aronaka. Kun hakosisiñas. Hanit uka awatirin awatitañ munkta. Hanit uka awatirin awatitañ munkasma. Munata hila, munata kulyaka. Humaj ointas jamay. Suma awatirimaroj. Kunapachkamas sumahayankata. Kunapachkamas huqar tukuta. Kunapachkamas han ointir tukuta. Tiempo nakahwale haipua. Hichoroje hora, tiempo. Kepa edad, tiempo. Última edad. Tukui tiempo. La Odisea Iglesia, ukanwa, hekataskhtan. Hanito makuikta. Ukahacha unyanchawinak aka orakana. Konteh kaya katanakan Diosak parlistuna. Profeta nagtoke, apostolo nagtoke. Ukanakahyasta pokasiski ukatukat. Yesanaka, chahwanyanaka, orak katatinyanaka. O kunayman unyanchawinakaw aka orakhan yasta. Konteh qillqatakan ukanakaw yast hukat yasta pokasiski. Akat hamataniw Diosan hutawipaj. Akat hamatwa Diosa hupan obijan nakaparo. Rikuht asiwayhan. Unata radio chukiri. Umah Diosan ubi hapasmaw. Diosa humarojar na kasing tamakatimpun. Diosa ksi nayatwa suma awaterich nayatwa chika awaterich. Chika awaterich hamas teha kanyak churasta ubi hanakaklayko. Uka Señor Jesucristo huela puertas. Uka wila pampe human hujama harek kanyataki. Isa. Wal Diosan ubihan nakapaw chakanukut. Ukampis Diosan akatimpon tapiskiw. Ukatwa aka evangelio aron nakakparlas. Castellano lajratsa, Quechua lajratsa, Aymar lajratsa, Portugués lajratsa, Inglés lajratsa, Ruso lajratsa. Kunayman lajra nakatejotki, ukanaktoket, akatukuy tiempo nakakparlas. Hasta que Diosaj muniwa ubihan nakaptak bishañ. Kun hamateja kan lit astan taqimarka nakatnayaj ubihan nakaktaktapisij. Ukatstinayaj tama istasija siwa. Ukatamaro nayaj suma manqayasija, suma umanak umtayasija. Kun hakosisiñas. Akaro naklit asaj. Kusisiñat hachañ hamaw. Chuyumana kasah chayaq tistuwa. Iwasak chakatayatan ukamaruwa suma awaterej hekatisto iwasaro. Chibunak taipin kayatan cabrito nak taipin kayatan ukat Diosak laksunisto. Allah pachumawkih yuspagarataphan. Ichak Diosan ubihan nakapa.
Hanipon ni humak armasitati. Awatirimat. Awatirimarok arkapinitaw. Kunas kau kisutaskpan. Uka awatirimach. Binyaya kay markar puriatam. Kung nakamatay paserian late astan Salmos 23. David hupakseja Jehová Dios awatirikaj. Hiwan orasan kansa. Hupao yanap itani, tuhrupaw yanap itani. Hanipon niyo kuns faltay kitaniti. Hanira kiyo kuns asharkate. Porque hupao Cristo. Señor Jesucristo, hupao awatirikaj. Kun hakosiskeyas. Hayak humakipunwa. Diyosan owihan nagapaj. Awatirisar achita. Hakasiwaisna. Akaorakhanj. Hupakiponiw urus aromas awatistan. Hupakiponiw waltañ orasans han waltañ orasans. Usuñ orasans problema nak orasans. Hupakiponiw. Suma awatirikiponiw. Suma chohnya pasto nakaps mangtaistan. Akayosan aro nakapaj chohnya pastom sasiw. Aka tiempo misterio kananchata revelación aro nakaj. Suma halkir umam sasiwa. Almaru chamanchkiri. Isa. Kun hamake sumaj obej hamaj mankasiskta. Y choroj otjaraki haqe pastoranak. Hutir programa nakanta kayo karnagarmantañani porque pais pa Dios arakiu. Utayaraki awatirinak. Pero chekpach awatirinak. Hanchin akawara kengtan. Diosaj usktawayatein. Pero Señor Jesucristo poniu take awatirin sa awatiripaj. Ukamahamunat hilamunat kulyaka. Akalwatan ukasuma arunak palt askipanja. Istawaraks nao maqochu maalawansa. Ukalawan sampiu Diosaroj yopay istawarakiñani aka programat pach. A ver hilata técnico uskawayas mawa ma yopay chave. Alaj pach sumao kiro. Umaj istarakim munat hila munat kulyak. Dios bendice panakajaya. Ukasuma alabanza. Tatitunam para nakapan. Hanak saras samara. Chama pampiw na isaita. Nikuna Dios at sarakay kitas pa. Cristo kawatireha. Munasinya pahmasam. Sumacongnya nakapanayang Tatitunam parapan. Hanak saras samara. Tonya kalirumana kapat sumar. Tatitu awatis kitu. Haniu kay kita ngiti. Upam chikaw na isara. Sama pampinay saita. Mikunas Diyos at sara. Kay kitas pa. Imitaniw tatito. Upat aman chitaniw. Jetaas kita kitot saraikan. Hajalak tay pingkasas. Upat cuy majitaniw. Cuy maharus upat samarayani. Tatitu awatis kitu. Haniw kay kita niti. Hupang chikaw na isara. Kama pamping na isaita. Nigunas Diyos at sara. Kay kitas pa. Awatirha chekaw. Muna siya pa kuska. Puntiriw bendisya pa cuy mahan. Sama kilyakin unihaskas. Nikuna niyang sasarkat. Suma Diyos sa hampi. Wingayaw kamay. Ratito hawatis kitu. Haniw kay kita niti. Upang chikaw na isa.
tama pampilmay saita, ikunas Dios at sarap kay kitas pa. Awati rehak cekal, mula sinabak kuspaw, kuy chiri bendisyon apak chuy makal. Chamak yakin ni kaskas, ni kunyang kasasarkan, sumagyo sa hangminyaya kamaran. Tatito hawatis kitu, hanil kay kita niti, upang chikaw na'y sarang, tsama pampilay saita, ni punas Diyos at sarak kay kitas pa. Gloria al Señor. Kun jacosesiñas, ukayo paichabej. Señor Jesucristo, awaterejaj. Aniu kun sasjarkat. Isa. Munata radio chukiri. Munat amigo. Kunat sumaj. Chakanokut ubijar uintata. Haishtasisa yaktasisa. Usunakan sa bisyonakan sa kalatukata. Sarnakaskata. Kutan kamay awatirimaro. Señor Jesucristo suma awatirij. Hanite jopar reconozcata. Ubihap hamja. Humatakej hachanya kipuniniw. Humatakej akisinya kipuniniw. Ihiwanya kirikiispaw. Tanto hanchina, tanto almana. Porque Señor Jesucristo como suma awaterjamaj, chica awaterjamaja, alara pistoa viñaje caña. Kun hamsupaj alara pisto. Kunakast kolkempis alara pisto. Apostol Pedron kalkatapan hasiwa. Hiwasak alatatanwa. Haniu korimpe. Tukusir korimpe. Haniu tukusir kolkempe. Hanu ka hiwasak alatatanwa. Señor Jesucristo wilapampe. Kaukan sa Señor Jesucristo wilapaj wartasi. Calvario cruzanwa Señor Jesucristo wilap wartasi. Ukata hupakseja nayatwa suma awaterej. Nayatwa chica awaterej. Suma awaterjamaste hakanyahwa wilahwa wartasta oveja nakajlaiko sa sausi. Huchantu kata hila. Visyonakan tu kata amigo. Way natawako. Quizás umah primera vez karonak istasksta. Umah uintham kutanham awaterimaro. Señor Jesucristo amparaparo. Arrepentísimo huchanakamat. Hanir tardikipan. Hanir uka gran tribulación. La kachak urusinyah urunakah purin kipan. Arrepentísimo. Awaterich suyastam. Yusan oveja pastaja. Humah uintas japonitao. Yusan oveja pastaja. Humah ajita tao. Haniras akamundoh kailtatakan ukatpach. Haniu humah kitin awatitakas mas. Human awaterimah Señor Jesucristo. Uka Señor Jesucristo chekpach awaterijamah. Suma chamanchkiri. Almamaro chamanchkiri. Qollan aronakapa mankayasitam. Uka qollan aronakapawa. Suma chohña pastumpe sasej. Uka Diosana qollana hakaña aronakapawa. Suma halkiri chuyo umampe sasej. Así que monat amigo,
unata hila, wayna tawako, arkhta wayam humaj. Han humaj chakat ovijar uintata, saranakamte. Humaj ma awatirini tawa. Señor Jesucristo human awatirimaj. Humaj kutanjam. Awatirimer makatja. Hupan awatitaste. Viñea ponio hakata. Hupan awatitaste almamaj wali suma mangtatapuniniu. Almamaj wali suma ishtapitaniu. Almamaj wali suma chamanjataniu. Awatirihaniwa. Hiwanyar irpkatamte. Señor Jesucristo como suma awatirhamahani infernoro irpkatamte. Upaj viñeja kañ marcaro irpatam. Ukatwa Diosajsi todavía. Ezequiel 34, Canja, versículos 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Gloria a Dios. Humanaka nayan ovejanakaja. Humanakaste nayan ovejanakajaptawa. Nayasti humanakatakij ch'uqña pasto akichaskta. Ukampis humanakaja haqipqtawa. Nayasti humanakan Dios amat pasasawsi. Munata hila, munata kulyaka, ukasuma arunakasti. Ukasuma arunakasti. Señor Jesucristo suma awateriste. Ch'uqña pastoro intata. Akalwatans. Mankayas kisto humaro nayaro. Diosan arunakapaj alman mankapao. Además Diosaroj importeo haken almapa. Haniu tanto akahanchej. Porque qilqatao Diosan arunakapanj. Hanchimpi wilampeja haniu alaj pacharmantkanit. Hanchimpi wilampeja laqaukat laqarukut hani. Akahanchiman hankiu almaj. Uka almao wali walorani Dios ataquej. Uka tawa profeta Ezequiel libro pan jaseja. Todas las almas son mías. Mas el alma que pecare, esa morirá. Señor Jesucristo se va taque alma nakao nayanki. Maesatja Señor Jesucristo se va taque oveja nakao nayanki, pero kaukier oveja huchancheschin, ukau hiwanej. Munat hila, munat kuyaka. Dios aksas kakiwa. A ver, Lita Oñani, Ezequiel 34, versículos 25. A ver, versículo 24, quitan kiwa. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz, haré cesar de la tierra las malas bestias. Habitarán en el desierto, seguramente dormirán en los bosques. Gloria a Dios. Nayatwa, Davitan, Diosapaj, Awateripaj. Nayaw arstja. Nayaba sumancaña. Ma arost awja, uskuayaj. Y nayarakiwa. Uka mala bestia, uka kunsansmuni, ubihanakarman kantiri, zorro. Pampano estanja.
Hisa. Uka surrointat, uka pampano rointatag supayawa. Uka supayaw tu kaimuni Dios an oveja nagapar. Pero acá na Dios aksiwa nayaw chakayaja. Uka hanwali uiwanak man kanteri mala bestia uka rojo. Uka pampano uka tibul sistanchi ubik man keri ubihar tukhiri. Uka hanwali animal rojo nayaw chakayaja. Gloria a Dios. Munata hila munat kulyaka. Humaja kutanjam. Hichoroja akaorak chikao pasasktan. Inasan Señor Jesucristo unkatstante. Pero uka Señor Jesucristo usktasirakiu. Ma chachanaka como awatirjama. Pero Diosan monanya parjama. Ukawa Diosan aroptaipin qilqat. Versículos 30 y 23 del libro del profeta Ezequiel. Capítulo 34, verso 23. Ukan seba, despertaré sobre ellos un pastor, y él las apacentará. Gloria a Dios. Acá kayakatan Dios aksiwa. Nayara kiu sartayaj. Nayara kiu wakistaj. Ma awatiri. Hupaw uwihan nakaharoj. Awatini. Dios pagaratapan. Hisa. Acá ahora que katastanja. Dios también uscoara kita inlaw awatirinak. Pastores. Señor Jesucristo janera todavía acá ahora que partiwaikan. Hakatatasin hopaja positunka orumpio sarnakaski. Positunka orumpi sarnakasinja janera acá ahora keta. Alaj pacharo makatkana ukapachaja. Hupaja Pedro chacharoj akam sasawa palhayawayana. Evangelio de Juan capítulo 21. Ukauhanja Señor Jesucristo akam sasaw si. Lit oiñani. Umachtak asim Evangelio de Juan capítulo 21. Versículos 15 ukatnera kataroj akam siwa. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacenta mis corderos. Gloria a Dios. Diosaj. Akauhan hasiwa awatim ubihanakajarro. Kitero sanja Pedro chacharro. Kunapachatej Señor Jesucristo hakatatawaihan hiwatanaktaipita. Hanira alaj pacharo todavía. Makatawaikan ukapachawa Pedro chacharroxi. Simón Pedro Jonasan yokapa. Umaj taque aka apostolonacatsipans munistati. Pedro chachaste Señor Jesucristo roxanwa, hisa tatay nayak munusmawa, humaw yatak ukha. Ukharot yusaksan, uwihanakah awatimay. Apacenta mis corderos. Pairicotinwa, versículo 16, ukanakseja, vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacenta mis ovejas. Ukauhanwa Dios aksi. Pairicote, Pedro chacharoj.
Simón Pedro, Jonasan Yokapa, Nayaroch Monistate, Señor Jesucristo este se va, Jesa Tatay, Humauyataj, Kauchtech Nayahumar Munksma Ok. Okharo Señor Jesucristo, Pedro Roxeja, Ubijanakaj Awatim. Kimsirikutina, verso 17. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Hayu kamao Señor Jesucristo. Hanir akaoraket. Alak pachar makataway ki ukapachach. Upak taktasiway maawatir. Upaste Pedro chacharoa. Parlhayaway maya paya kimsakuti. Pedro monestate. Pedro Jonasan Yokapa. Simón Pedro se gaya. Monestate. O ukapachao apóstol Pedro seja. Tatay humawyataj. Kauchtech munksmauk. Ukatao Señor Jesucristo seja. Hichach ubijanakaj awatim. Gloria a Dios. Kunjanos parques cuarunakaj. Hichoroja. Católico romano taipin. Acá que katanakarope. Wali katunta sepje ukatupanakaj maist ayapje. Ukatstiu panakaj. Usktas japjeu ma papa. Kau awatiri hayukam. Pero hani ukakit. Dios taktas kanwa. Chekpach ubijanakapa awatinya pataki como ma awatiri. Apóstol Pedro Rojo. Hayu katawa kunapachatej. Pentecoste oron. Hechos capítulo 2 ukan. Dios koyan hayompe bautice. Patak patunkan chachanakaro. Ukatay pinkan Apóstol Pedro. Ukatwa ko Pentecoste oron koyan hayon bautista at Apóstol Pedro. Jesucristo toque utayata como pastor, como awatiri. Diosan ubijanakaparo. Upajukalwa koyan hayon puktata. Quizás tunka peskan minutunaka predikawayan. Yosan arunakapa kananchan. Ukal watas tiwal haninakaw hupanakaroh unyhapkhana akanakah umaratara kisasas. Yukatwa Apóstol Pedro arsuwayan. Hani umatapkite. Hanu manakah kampian sapkham hani umatapkit hupanakah. Hani umatapkit nanakah. Hanu kaste conteja profeta Joel ukar Diosaj parlan kanja. Joel capítulos 2 ukanja. Kun jamás tukuy tiempo nakan koyana kayoh warhatan nitanyapa ukakil katanakaw pokasiskisiw. Ukataw Apóstol Pedro ja. Ukalwah predikaway arsuway. O sewa humanakawa. Señor Jesucristo roh chakatapta. Hitika anteja, awaterin sa awatiripa, suma awatiri huparoja katuntapta ukatste chakatapta, crucificapta. Apóstol Pedro parlaway, arsuay glorioso evangelio, suma yatiave. Ukatwa ukaalwaj, walja, yosan ovijanakapaj estapjan, semiente predestinada. Ukatwa panakajis ktasipjana. Hichaste nanakaste ukamach ukaste kunslurap jespiatañatekij. ¿Qué haremos para ser salvos? Hechos 2, versículos 38. Apóstol
Pedro como awatirjama. Diosan ovejanakap awatirjamaj. Ukalwaj loktawayan Diosan ovejanakaparoj mas sumachojña pasto. Mangtayawayan mas sumahalkir umtayan. Ukatwa Diosan ovejanakapaj uintasjana. Aceptjana Señor Jesucristo. Con jamatech Dios akseja nach ovejanakajaroj ointastwa. Ovejanakajaste ointaseraquito seu. Con apayatech apóstol Pedro sumachojña pastonak liwarpayan ovejanakajaroj. Mangtasipjña pataki. Con apayatech apóstol Pedro suma umanak umtayana. Ukapachawa kim sawaranka ovejanak. Kim sawaranka almanak. Uka Pentecoste alwaj. Diosan uyupar tama paroj. Irparan taway. Apóstol Pedro. Awaterikan kanya pampi tambin. Akaorakan. Porque Dios aho pambin. Esa monat hila monat kuyak. Kun ha kosisinya sukah. Kun ha nos parkes maisat. Ukamaha monata radio chukirinaka. Parlatasis kakinyaniwa. Hutiri programa nakanja. Akasuma awaterhat. Akasuma awaterich uskaraki ora kan awaterinak. Pero campens otio aka ora kanja conscientes awaterinak, pastores. Pero otkarakewa pastores asalariados. Porque ukamba Biblia parle. Ukamas de hotel programa nakan watakeu kanakat palta eskeñani. Si Dios todavía permitistani hanirutkan ukapachaj. Ukamaste monata radio chiquirinaka, Dios humanakar bendispan hachanachapa, humanakan gelatama hermano Lino, sanegoya pusmawa, Dios mediante, jutiri program kamay, Dios bendispa. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha Mistsun Hapham Han Hupanakchik Huchlorabham